Men yaratam seni Tatariston. Так. Это что такое? Senin nerede işin bitti что ли? А? Специально делаешь что ли такие вещи? Концертке шақырасым келді сізді. Қойшан, 31 май. қойды. Пирамида концертлар залы. Нешеде? Кешке сағат 7-де. Нәрсе жырлайсың? А? Мен işlerге heйтегесі достар. Егіттер хәлі дағлыма қызлар. Hislerim benim sürüldü indi. Gelirme mine yonadan yazılar. Это что ли поешь? Әйім мен жырлайым. Ладно, посмотрим. Яра. Эй, А? екінші жаққа. Аха.